Pini ni phain ko rapor ni Saint Paul High School Rongmong Welong Father Justin Korean kamathaki misen pen ajok Science and Arts Exhibition Program misen pen bipon. Bangso program along Little Flower High School, Saint Joseph High School, Rongmong We High School lapen kaprek school penta chitong dunsi India adet pialong asona hormu lapen. North East Tribal Traditional keduan osumaratum mithang jongjung kithek ason chipaklang pon lapen. Alang tum kithek pen kason se hormuan than tiklar pon. Bangso amaya long aluhi sarpo aman pen Rongmong We Police Station OC ake hai Jowan marak lapen. Hemisia tum chitong dun lapen anparta ongdung osumar apia potum chitong dun. Pinila bangso amaya long Father Justin Korean klardak pen than pachini pon atengke non malom lo kacharli osumara tum pinangan kacharli awar sai kabidet pen ajok kanahok thepiga sonsi thekpon long osumara tum abang putinta kapre ke thekason ke du bon sita kabor ipon jia to war chilong thekhe. Bangso ajok si Pini Science and Arts Exhibition na program dengpon nangkoglo at henon ki thurmia o viatum un an aprang kengkam chejor pon thekjia phan pusi betari binlong. Rongmong We Police Station usia ke hai Juan maraka hinpenta kaduka we usumar lapen usumar apia po tumaphan anparta Saint Paul High School kacharia tumaphan misen lapen thekser lupusya ke rupi tekang. Rongmong We pen Dilip Togbi 365 News India. Ada labang kopi fancy kipin chong lo ke? Ada lagi koson sih kita pakai tak pakai lagi mah? Okay, thank you. Dada kapange karbi dum piruthe long akenang sot ke thenai lapen kachi pindeng long si palang misen je phan po hormu hai hai dak dolo sindon litum dak pipi hormu ma laso karbi tum amen pen chenglok irpon lapen kosona por hosu tu son ge enji ma laso bang litum dak arju kon sina acha lahai bang ke pipi hormu lo kardo no lahai litum be paklang kon ati karbi tum ke en mate ka thang be aro aje am dak en be hormu lo labang tu siling lo lagi pinsu mar en siling lo Lalu semar sini, mungkin lagi tunggu semar tu kian mati cipung lah, sondro aja ikan kilo lah mungkin apa lo, ke labang ke loy bengkera lo lagi, aprang harus semar mati semar tu kacing kang so kacing thong lah loy lo labang ke, lada loy pau lo lada aprang hamu lo, bahaya ke kian mati lo aja ikan kilo mungkin hamu lo, lagi nu tinggi lagi, sabi puri mati. Sabi marap tum son anu alo macam tu lah orang dulu lah, jo lang honi tu, son cek lah sih, oh, kila dak thon to kila tu ke budai tu kila, kila ke saya ni hen lo, aprang son lo, sabi itu saya ni cakap bo kila dak tu sikit ni, or kila ke dia foto lah tu, kila ke kia rojo lagi. Lagi non kita enbom lo jangan kita sama dia cekang bom lo. Lagi bangko, lagi apa
Karon society des sunde kelang rapan fa non ni ligendo la ke 17 of the constituency da Mongwe long mate da Sempur High School Sempur English High School long suno ni lido bombo pinida ni na ka humbi la ke da Sempur High School long o ansi usumaratun ke chami kita tangko la so put hak bedakan ini tunda technology non la so program la ke science and arts exhibition la so program non dakto la sinon ilitum la dak Sempur School of Sumar Tunsensi la hai katu ka be India long ku pipia hormusi ke long ton ma la hai hormusi na paklang kono non la bang ke helicopter alang litum methang jongjong talent pensi alang litum la dak osom dak chali Sempur High School long chali Sumar Tungon selam kono la penang pada me halo hai katu ka be ilitum non thak kono olang non ilitum kamera alang li hala na paklang kono pos non la bangki India map alang itu methang abi dan selam lo je alang tu matelen masila selam lo la ke India map lo la pen ako la India map adung masih alang itu India Mishar Indian Mishar la alang tu la dak methang matelen pen dak Sempur High School lo ke Charlie au sumara tu matelen pen si alang tu la selam pon la sikat do ka betal lang tu dak au sumar tu dak ke Charlie au sumar tu kan matelen gitu la pen son hak project cultivator punon electrician punon angton hormuli tunon arlo technology la silitum arlo lang nam sila Nolitum dak arluan nang lihat lo, kalau dak ason cultivator kan cenglo ason India arlo along fisik ke sebab fisik ke long pun lahai hormon itu kamera men dapat lang ni आज हमारे स्कूल सेंट पॉल्स हाई स्कूल रोंगमोंगवे में साइंस और आर्ट्स एग्जीबिशन का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस साइंस और आर्ट्स एग्जीबिशन में क्लास 10 से 3 तक स्टूडेंट्स लोग भाग लिए हैं। ये बेसिक ऊपर जो भी क्लास में पढ़ाई की है साइंस और आर्ट्स के रूप में उसको उन्होंने प्रोजेक्ट के रूप में और मॉडल के रूप में प्रदर्शित किए हैं। और ये देखने के लिए हमारे ओसी चीफ गेस्ट थे और उन्होंने टाइम लेकर बच्चों को हर एक प्रोजेक्ट को देखा, उसे जज किया। और उसके साथ साथ हमारे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल के अगल बगल के स्कूल के आए हैं, जैसे सेंट जोसेफ हो गया, लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चे लोग आए और इसे देखे। और ये विशेष रूप से बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें ये प्रोजेक्ट साइंस और आर्ट्स एग्जीबिशन को दिया गया कि बच्चे इससे नॉलेज शिक्षा पाए और उनका बुद्धि विवेक आगे की ओर बढ़े। और इसको देख करके पेरेंट्स लोग बहुत खुश हुए कि बच्चे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही कारण है कि बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए ये साइंस और आर्ट्स एग्जीबिशन को दिखाया गया हमारे स्कूल। थैंक यू আপুনি আজি আমাৰ ৰমগে Sempur High School जो साइंस एंड आर्ट एक्टिविटेशन যিটো প্ৰগ্ৰাম পাতিছে সেই প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে আপুনি হয় আজি 25 মে তাৰিখে সেন্ট পল হাই স্কুল ৰংমংৱেত আজি সায়েন্স আৰু আৰ্টছ এক্সিবিশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমাৰ ফাদাৰে যিখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে খুব ভাল লাগিছে। আজি আহি মেলি বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ সায়েন্সৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰজেক্ট বনাইছে আৰু আগন্তুক দিনত তেনেকৈ অনুষ্ঠান আৰু পাতিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভাল হৈছে তেনেকৈ বস্তু বাহিৰত অইন জেগাত চাবলৈ পোৱা নাযায়। আজি এনেকুৱা জেগাত বুলিহে আমি কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ। A remarkable day for St. Paul's High School, Mumbai, and it is indeed a happy day for all the children, teachers, staff, because many people have come from near and far to witness this very exhibition, science and arts exhibition conducted by St. Paul's High School, Mumbai. Most of the children, they have participated well. They have exhibited their talents through different projects and different
advance of the lessons here. And it's also a day for all of us to keep in mind that science and arts exhibition always giving new ways to learn new things through education. And this will also focus the very fact of giving quality education to children nearby in the society here in Romangwe.